Mbaye ikaze mwese ku Ibendera TV. Kugeza ubu ibintu bikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mugoroba w'ejo hashize urugamba rwongeye gukomera mu duce tubiri turi mu nkengero za Kanyabayonga no mu rugamba rubera mu gace ka Fizi. Hose ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rugamba rumaze igihe ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zihanganyemo n'umutwe wa M23, naho muri Fizi ho ni Mayimayi iyongeye kubyutsa imirwano. Urugamba rukaba rwongeye gukomera. Mu masaha yo kuri uyu wa gatandatu urugamba rwambikanye mu duce tubiri two muri teritwari ya Rucuru, ni mu duce twa Mirangi na Byanderema mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuki urugamba ruri kuvugwa muri ibi bice muri iyi minsi? Reka tuze tubirebere hamwe. Nitwa na Christine Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndakwibutsa wowe udukurikira ku Ibendera TV ko ari ngombwa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ibi iyo ubikoze uba ugabanya umwanya. Ikindi kandi inkuru dukora zihita zikugeraho udatakaje umwanya wo kujya akuzishakisha. Ikaze nanone nari maze kubivuga ko tugiye kugaruka ku rugamba ruhanganishije ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zihanganyemo na M23, ndetse kandi tukaza no kugaruka ku rugamba ruhanganishije imitwe ya Mayimayi mu gace ka Fizi. Ubu urugamba rwongeye kuzura umugara mu duce two muri teritwari ya Rucuru, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu mirwano yabaye nyuma y'isaha ya saa sita z'amanywa zo ku munsi w'ejo, ikaba yaje kurangira ahagana isaha ya saa 9 z'umugoroba. Ikaba yarangiye ikuyemo abantu benshi, ndetse ikaba yatumye abatari bakeya bahunga. Amakuru avuga ko iyi mirwano ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye mu duce turi hafi ya santere ya Kanyabayonga, ni ukuvuga agace ka Mirangi n'akandi ka Byanderema. Amakuru avuga kandi ko muri iyi mirwano ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahababariye cyane, kuko ryokejwe ibisasu biremereye kandi abenshi bo kuri uru ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bahapfiriye, abandi bagakomereka. ni ukuvuga abasirikari 9 bakomeretse bikabije bo kuri uru ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza ubu hakaba hataramenyekana niba ku ruhande rwa M23 ho nta basirikare bakomeretse cyangwa se bapfuye. Gusa amakuru avuga ko uru rugamba rutari rworoshye na gato. Kugeza ubu M23 iracyagenzura ibice bizengurutse iyi santere ya Kanyabayonga, ndetse kandi M23 iri kugenzura n'agace ka Burindi kari mu ntera y'ibirometero 9 uvuye muri santere ya Kanyabayonga, mu gihe iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kugenzura uyu mujyi cyangwa se aka gace ka santere ya Kanyabayonga. Hagati aho ariko iyi ntambara ihanganishije impande zombi ikomeje gutuma abaturage bata ibyabo bakagana iy'ubuhungiro, ndetse abandi bakahababarira. Iyi mirwano yo mu nkengero za santere ya Kanyabayonga imaze iminsi ibarirwa kuri 11, ni ukuvuga ibyumweru 2 biburaho iminsi 4 gusa. Hakaba hari uguhangana gukomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu biri gutuma ingabo ziri kugwa muri iyi mirwano ari nyinshi n'abaturage bagahunga ari benshi. Mu gihe tuvuga iyi mirwano ikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mu bindi bice naho imirwano irakomeje. Reka tuvugiye no ku rugamba ruri kubera mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ihanganishije imitwe 2 ya Mayimayi mu misozi ya teritwari ya Fizi. Reka ariko gato tubanze dusubize amaso inyuma, ubundi tubabwire ngo iyi teritwari ya Fizi iherereye he kandi izwiho ibiki. Fizi ni teritwari iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba ihana imbibi na Uvira, Mwenga na Shabunda mu majyaruguru.
Aka gace kandi kakaba gakora kuri Iraq, Tanganyika, ikiyaga kiri ku mupaka uhuza iki gihugu na Tanzania. Ni agace gafite ubuso bungana na kilometero kare 41,745, kakaba gakoresha ururimi rw'igiswahili. Aka gace kandi karakomeye cyane kuko kagiye kavugwaho kuba agace k'ubuyobozi cyane, aho na n'ubu kitwa centre administratif. Kugatakaza rero bikaba byaba ari ugutsindwa gukomeye, ari nayo mpamvu imirwano ikomeje kuhabera ubutitsa. Kuri uyu wa gatandatu hubuye imirwano yahanganishije imitwe ibiri ya Mai Mai mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yatangiye ahagana saa 11 z'igitondo kuri uyu wa 8 Kanama muri uyu mwaka w'2024, ikaba ihanganishije Mai Mai, Bironze, Bishambuke na CNPSC ya General Hamuri Yakutumba nk'uko amakuru abivuga. Amakuru kandi ari kuvugwa n'abaturage baturiye ibi bice aravuga ko urugamba rwo gusubiranamo ku mutwe wa Mai Mai, Bironze, Bishambuke iyobowe n'uwitwa Koloneli Ngoma Nzito n'undi uyobowe na General Hamuri Yakutumba rwabereye mu gace ka Kabanju no ku musozi wa Asara byo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga kandi ko uruhande rwa General Yakutumba rushyigikiwe na General Hassan Mbakanyi wo mu bwoko bw'Abanyindu, mu gihe Bironze, Bishambuke iyo iri kumwe na Red Tabara, umutwe witwara gisirikare urwanya leta y'u Burundi. Nk'uko biri gusobanurwa na abaturage bavuga ko ukutumvikana hagati y'izi mpande zihanganye byatangiye ku mugoroba wo ku wa gatanu, bigeze kuri uyu wa gatandatu haba uguhangana bakoresheje imbunda. Byanavuzwe kandi ko aya makimbirane yavutse muri Mai Mai ava ku nyama z'inka abanyaze Abanyamurenge bo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeza avuga ko kugeza ubu isaha z'umugoroba intambara yari irimo kuba hagati y'izi mpande zombi zihanganye, kandi akavuga ko uru rugamba rwakomeje kugenda rwumvikanamo imbunda ziremereye ndetse n'izito. Umwe mu baturage baturiye aka gace ibi byabereyemo yavuze ko kugeza ku mugoroba bari kumva urusaku rw'imbunda, kandi bakaba barwaniye kuri Sara no mu Kabanju. Ibi byabaye mu gihe hari amakuru avuga ko General William Yakutumba ari kwitegura kwerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bivugwa ko ashaka kujya kurwanya M23 imaze igihe ihanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa bw'amajwi bwatanzwe na bamwe mu Mai Mai bo muri Kivu y'Amajyepfo bwagiye bunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, bukaba bwavuze ko William Yakutumba ari we uzabasha guhagarika M23 kudafata umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu amakuru akaba avuga ko M23 yamaze no kugira ibindi bice bimwe na bimwe ifata byo muri Kivu y'Amajyepfo, ahanini bikaba ari byo muri teritwari ya Karehe. Iyi ntambara imaze igihe kinini igenda ivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ihanganishije ingabo zo ku ruhande rurwanira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe bakaba bahanganye n'umutwe wa M23, ndetse ikaba ari intambara imaze igihe kinini. Muri aka gace ka Fizi naho hakaba hongeye kuvuka imirwano ikomeje kugenda nayo ituma abaturage bo muri ibi bice bagenda bahunga bagata ibyabo. Izi ntambara zibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambara zahagurukije ibihugu binyuranye bikohereza ingabo zitandukanye zo kuza kugerageza kugarura amahoro muri iki gihugu no guhagarika izi ntambara. Gusa kugeza n'ubu igisubizo gikomeje kugenda kiba iyanga. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Reka dusoreza ahangaha mbashimira cyane mwe mubana natwe ku Ibendera TV.
nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza n'inkuru tubagezaho. Mugire ibihe byiza.